آگاهیان دیدم عمر دو سردان دمیرتاش کرد بو ایرو و بچنجم فیگن یکسک دا کنگی و انجام نامه گشتی سردان خواه جرای گشتی را گهینن بریدن باش دلدار شانده دم پارتیه امرالی پشتی که دو الگرتیگاه ادرنه به هفسروک بری هدف صلاحتن دمیرتاش هفدیتن پیکانین ایروجی بری خودان گرتیگاه کاندریا کوجلیه ولوی داره بیستک اول امتکارم بیجون کو لگل هفسروک بری یا هدفی فیگن yüksek dara dest bi hevdîtinê kirin derdora saet yekan da beriya 5 deqe em dikarin bêjin ku ev hevdîtin dest pê kir tê çavarê kirin ku bi qasî 2 saetan baş û laliyê din jî parlamentera beriya HDP Semra Güzel jî li girtîgeha Kocaeliyê ya Kandırayê girtiye tê çavarê kirin ku şandeya İmraliyê لگل ویجی بجوه هفدیتنه که پیک بینه نها شانده دم پارتیه جبر چه سردانه فیگن yüksek dağıdıkın جبر کو فیگن yüksek dağ de پیواژوی آشتی و چاره سریه یا برده یعنی یا د سال 2013 و 2015 دا او جی لگل صلاحتین دمیرتاش هفسروکاتیا هدف دکرن جلو ماجی شانده دم پارتیه یا امرالیه جبو فکر و رامانین فیگن yüksek da ور بگرن درباره و پیواژوی نودا و فکر و رامانین öcalan و partiyen siyasiyen din ku hevditine bu ara pekani bun jibbo figen yüksek da raginin pera hevditine ke pektine ve ki ku megote çavare kurun ku بخاصی 2 ساعتان ev hevdîtin bêkirin piştî hevdîtinê jî şande wê dîsa were vê derê hejmareke medyakar jî vê derê nişxwe wê daxuyaniyeke Kurd belav bikin bir ihtimaleke mezin wekî daxuyaniya do wê bêjin ku fîgen yüksek da jî Semra Güzel jî piştgirî didin vê pêvajoyê û li gel şandeyênin li gel Fikru Rahmanên Öcalan'ın ji bo vê pêvajoya nû laliyê din ji ez vegerim ser pirsa te dildar niha tê çavarê kirin ku piştî ku ev hevdîtin û ایدی سردان بداوی بون و دنوا چند روزان دا نوا وی هفته یعنی و ایدی شانده دم پارتی امرالیه و داخویانی که برفرح بلاو بکه ته چاوره کرن کو لانقره و اف داخویانی بداین اگر هی کل نوانده گشتی دم پارتیج به یا جی و نوانده کدن ل اوتل کل جی کدن جی به و داخویانی که انجام نامه که برفرح به بلاو کرن د انجام نامه دا جی و شانده بحث هفدیتن خوین لگل پارتیان سیاسی کود دسپیک دا به سروک پارلمانتوی ترکیه نومان kurtulmuş دست به هفدیتران کربون پشت به سروک MHP دولت bahçeli راجویا بون پشت به یکی به شانده AK Parti را به CHP را به yeniden refah به saadet به gelecek و هر وها به partiyen devayı را هفدیتران پکانی بون و بحث انجام الوان هفدیتران بک شانده دم پارتی یا امرالیه الالیه دنجی شانده سردانا هفسروکن برین گرتین هدفی کربو یعنی صلاحتن دمیرتاش فیگن yüksek da ve basavan hevditinan jî bike şande beriya demeki gotu bu ku em legal ببورن لگل پارتیین کردستانی جی بجون لسر پرسا افکاری می انقره شوکت حرکی سر سریا اندرجی احمد ترک جی گوتمون که لگل پارتیین کردستانی جی بجون حتی وی گاوی او برنامه ندیاری یا راست احتمالی کو هفسروکین DBP و هر وها دم پارتی جی لگل وان پارتیین کردستانی بجون لورا وها چاواره دکن پارتیین کردستانی جی داخواست کن کو او بوارا جی هفدیتن پکوره درباره وی پیواژوانو دا کا چارچوبه وی پیواژوی چیه هر وها بحثا چه تکرن نواروکا وی هفدیتن چیه خوازن کل گلوان جی به پار بکرن احتمالی کو به پارتیین کردستان را جی هفدیتن پک بینن وکی کو مگوت نها شانده آدم پارتی یا امرالیه نها وکی برنامه فرمی نها وصل خویف پشت فیگن yüksek da edite çavare kirin ku dinavat çand rojanda daxuyaniya ke berfra bidin piştê daxuyaniye jî wê raporeke amade bikin wê raporê jî wê biçin gerava imraliye û li gel rêberê PKK Abdullah Öcalan jî careke din goft